Pozdrav familijo, jaz sem Nikix, dobro došli v novo video. Danes kaki gledame najčudnite frizuri ili najsmešni frizuri što nekoga ste napravili. Така da, možda započnemo prvo pozdrav do oj čovjeka kako se se pozdravljam samo dugo mi treso, hashtag Nikix svem, najjaka familija vo Ohrid, aj poširoko, subscribete se, uključite zvonče, počneme sa nekakvo snimanje, ke vidime kako kjoj tega da lupnete obavezno like da stanete vo najjaka familija vo Ohrid, aj poširoko. Ej! Što se dešava, znači to ovdje gledame bukvalno, gledajte što li se dešava bukvalno. Gledame devojčike da što sakat izgleda da eksperimentirat, vidja, znači, cilak, znajte vi što znači, iskreno, devojče brat, mislim, ne je loša me zvegeš, zavisi ti imat razlika od razlika, itn, ama zamisli ti, na primjer, da fatiš da ti se sluči neka ovakva slučka, brat, devojče kako devojče ne možeš da zamisliš što toliko kratka kosa. Sad, ima, na primjer, devojče na koji što stvarno istojit, ama ima devojče kada što na nekoj stvarno ne istojit, brat, kratka kosa. Ja ne znam iskreno devojčevo kako, brat, v ovaj moment ne počne plaćit, iskreno. Devojka koja što sakat izgleda si ja peglat kosava i da vidime što ke se desit, zašto i ova je fail. Iskreno, ovoliko mala kao malku kosa izgleda ne možeš da peglaš, bate, da li ovaj se sluči? Ok, ne je premno u kosa, ali ne je malce, me svegeš, ne je malce iskreno ova, brat. Ne je iskreno malce, Zamislite, ova devojka, stvarno devojkava polude, brat, stvarno devojkava polude, 200 na sat. Da vidimo što ke se desit so devojčevo, isto izgleda i devojčevo, opa sad da se češvat, ne znajme da vidime ušte što ke se desit so devojčevo, stvarno ja pojma nemam. Bate. Znači, nemojte vi ova doma da opravite, pored to što ova je baš zeznata rabota. Znači, ne možeš ti toliko malce kosa da peglaš, verovali ili ne, jaz mojeva kosa, ja imam pravano da ja peglam, ama, hvala što ništo ne sa ima desen. Za ova da ne vi se desit, lupnete obavezno like, uključite zvonče, stanite od Nikix svem, najjaka familija vo Ohrid, aj poširoko. Devojčevo, stvarno devojčevo ovde, ne vervi čo li se desi. Ne vervi devojčevo što li se desi ovde. Devojčevo ne vervit ko da je izgubi cijela kosa, brat. Ok, imame isto ovdje malo devojče, sigurno ne znajte sa što se igra, da li se igra s ogan, itn. Tako da сега ke vidime što ke napraviti ova devojče. Ja se plašam stvarno da ne bi nešto baš ekstremno loše. Ubate, ja devojčevo stvarno ne znam što pred. Stvarno ja devojčevo ne znam što pred. Da li devojčevo stvarno probi da se šiša na toj način, brat. Da li devojčevo probi da se šiša na toj način, iskreno ne znam. Kosova si ja skrati, devojčevo ne vervit što li se dešava, brat. Devojčevo ne vervit što li se dešava. Like ako savate da se isfarvam ko neize, zari to što sada ja kratam kosava i baš planiram da se isfarvam ko neize, baš onak je bit baš dobro, iskreno. Tako da lupnete obavezno like i za to. Ok, imam ovdje neka crvena kosa i... Ok, da vidime što li se desi neize. Ok, ta je barem povozrasna i se mislim neka nema ništo baš posebno loše da se desit. Ama, da vidime, znači cigrat so nešto izgleda baš opasno. Znači ne je tuko taka samo dojdiš krapni, svajkjaš. Opa. Ok. Izgleda devojčevo sada da se šišat. Ova pozadi bukvalno drugarka i ne vervi. Što li moj da napravi, svajkjaš, zari to što ne je ova brat igračka ili ne si ti u nekoj frizerski salon da zastaneš i brat sama da se šišaš. Jaz od sveka pat su mislil deka je to fucking prelesno. Od sveka pat su mislil deka je to, lele brat, koliko je lesno stvari sam da se šišaš ili koliko je lesno brat da šišaš na nekoj drug. Ama, od koja probav, ne znam da li go znate video to, od koja probav me sami da se šišame i deka ne je baš najlesno. Svajkjaš, mene je jedna greška, 0 rica i posle 0 trebaš da se šišam. Na ova snimka gledame devojčeka da što sakat izgleda samo malku da se ja skrati neziната kosa, ama da li baš ke ja skrati neziната kosa, da li baš ke ja skratit, ja škrapno, brat! Devojčevo ne ni vervit što li se desi sa njezinava kosa. Ona baš dosta kosa, brat, ženska kosa, svajkjaš ti, razmislim za ženska kosa, brat. Ovo ne je baš najsrekna, ama dobra ide. Ok. After.
Окей, значи после гледаме. Па не е лошо, брат, не е толку лошо. Окей, овај не е толкав голем фейл, онака искрено. И за последен денеска гледаме некој девојче искрено, она многу ематна сликава, али тоа не е до мене само да се знае квалитетов, буквално. Бате, ова ја стварно си опфати ушева, значи немојте ова да оправите дома, значи општо сами немојте ова да оправите. Ако неките да вршите кој не се, лупнете лайк, лупнете subscribe, да станете никсвен, најака фамилија во Охрид, ај пошироко, така да имате овде каналот мој и последното видео на овој канал, така да моите да го погледнете, моите да се subscribe, да станете никсвен, исто како што кажа, вклучете звонче, а ние се гледаме во следно видео. Па и